maybe bear with me achos dwi'n meddwl araf when siarad Cymraeg. What's patient? Amynedd. Croeso i ti to the set of y Golau. Carol? Hey. Hiya. Shwmae pawb, Luke dwi. Fi'n chwarae Luke. So ti'n siarad bach Gymraeg? Dwi'n trio. Luke, the character, dysgu Cymraeg, a Luke, the person, a fi, dysgu Cymraeg also. Ys di rhedeg siop gig I astudio journalism? Suzanne dwi'n chwarae Gillian. Ti'n gwybod beth nhw ddim yn dysgu? Mae hi'n newyddiadurwr. Os byddwn ni gyd yn rhoi lan pan mae pethau'n mynd yn anodd. Beth os wedi dewis y stori yn gywir? Dwi wedi dechrau dysgu Cymraeg fel plentyn. Dwi'n ceisio I ddysgu Cymraeg as much as I can. Dwi'n caru Cymru a Cymraeg. My partner, he siarad Cymraeg, so a lot of it is to earwig. So when she's talking about me, I can tell. It's very important. Actio yn Gymraeg yn gyfle I ymarfer yr iaith, ond dwi angen llawer o helpu. Yeah, it's really helping me ymarfer, there we go, I'll get it, and get confident with my spoken Gymraeg. O'n nhw'n creu cronfa ddŵr, reservoir. Mae hala dŵr I Lerpwl. Dyw hynna ddim yn syniad dda. Mae pethau nes I ddysgu yn y wersi yn gwahanol I sut maen nhw'n siarad day to day. Felly mae'n fel dwy iaith. Oedd e dros I ben glustiau yn y cynllun bongio. Mae'n gyfadda hwnna. The Welsh speakers are massively supportive, really respectful as well of my process and journey and not being fluent. I think they're just very encouraging, setting up a really nice environment to siarad Cymraeg when I can and yeah, just bearing with me, essentially. Dwi'n mwynhau deall pobl arall yn siarad Gymraeg ac nawr dwi'n gallu deall mwy. I never meddwl for 1 second that I would be acting in Gymraeg. Will I ever do it again? That's the question.